mama poklon, zato jer ima 2 rođendana. Jedna prijateljica iz škole. Da, a jedna iz vrtića, prije sam ja bila u vrtiću, pa je to bila moja prijateljica. Dobro, idemo. Idemo! Ja mama prvo tražim. Mama, može se tražiti za moju prijateljicu Maru, a ja za svoju Saru? Možeš. A nešto na jednoroga. Tako je, ona voli jednoroga. Mama, evo Maja. To je Maja. To je Maja. Majuška. To je mikrofon. A baš se čujem, što je ovo? A ovo su slušalice za Maju Šupot. Ali tako? I kruna. A drugi je maca. A, tako je, ovdje je maca. Želiš malo crtati? Wow. Hoćemo nekakvu pernicu. Hoćemo olovku. Hoćemo nekakvu igru. Hoćemo nekakav nakit. Hoćemo nekakvu lutku. Ok, Zoe, hoćemo nešto tu kupiti za Saru. Ajmo tražiti. Tu su bojice, tako lijepo. Ja sam odabrala. Jesi odabrala? Evo ga ovaj konjić. Ovo je konjić i ova... Što je to? Tu ima svačega, tu Što ima ima unutra? za ukrašavat lutke i svakakve... I tu čak ima tetovaže lijepe zlatne. Super, misliš da njoj će se svidjeti? Jako! Još sam kupila da naoštri ovo i onda može u školi, ona je u mojem razredu i ona će onda sa time pisat. Super, odličan poklon i to je prvi poklon, je li tako? Da. Idemo sad tražiti drugi poklon. Aj sad crta, a mi idemo tražiti poklon za... Za Maru. Idemo tražiti poklon za Maru. Ajmo, što ćemo njoj pokloniti? Mara voli lutke, pa ću joj jednu lutku kupiti. Ovo je haljina na meni, ali to je samo tako. A ne smijete vi, ja trebam za... Hoćeš ti birat za Maru? Ajmo, mi smo mislili da ti tamo crtaš. Aj se ti biraš za Maru. Aj se bira poklon. A gle ovdje. Da, ko je to? To je mala veverica. Što ona radi? Što ona radi? Tu treba stisnuti onda. Onda sad moramo nju zaustaviti. Evo, ja smo zaustavili nju. Dobro, ajmo dalje, Asja. Što ćemo za Maru kupiti? Ajmo. Gle, ovo može svijetliti. Ovo može svijetliti, da. Ajmo tražiti nešto, ajmo se tražiti. Na jednoroga, da. Mara voli jednoroga. Onda ćemo tražiti nešto Mari na jednoroga. Ovo je na jednoroga. A nećemo to uzeti, to će brditi. To će prditi. Ne, to će Mari biti fuj. To će Mari biti fuj. Ajmo dalje onda. Što ćemo Mari kupiti? A hoćemo kupiti Mari nekakvu igru. A hoćemo plastelin. Plastelin. Pa možemo vidjeti plastelin nekakav za Maru. A gle ovo. Ovo Ja je bi super. to sebi. Da bude ovo. Ja bi isto to sebi. Ja bi ovo isto sebi. Ja bi isto to sebi. Može napraviti peci. Pecva. A vidi ovu pečnicu. A se vidi ovo dole, ovu pečnicu. Da. A kokice? I kokice. A hoćemo kokice njoj kupiti? Ne. Evo mali jednorogić. Evo vidi. Evo sa jednorogom. Što je to? Unicorn set. Može, to ćemo uzeti. Gledaj što sam kupila. Ti si odabralo ovo za Maru. Da. Da, tebi se sviđa. I to je na jednoroga.
I sad ćemo ići zamotati naše poklone za rođendan. Joj.